Questão ni hato husi amo celebrante Padre Manuel de Araújo Nunes da Silva, le husi homilia banhira celebra missa requiem bamate biang Miguel Barbosa, iha capela kakolidun tersane. Iha bibang ni Padre haktuir tangkatak durante moris iha mundo precisa halo diak bamalo. Karek naksalak rumah ya familia, sociedade, buka kolia hu ulung maliring. Nune banhira tempo to nai bolu hikas bele moris hak mate ki halalehan. Finalidade do senhores magné itu betul se bahmutu aman. Pai Miguel semana dua di bani bolu hau mai hane iha uma ami conversa itu mau aku confessa ni podia buat barak bahau foi mos confessa outro dia nia conta buat barak bahau mas depois ni ham bahau magné tambah fulan ruang antes kare kami misa ya kas nafar mos diri yang bahau amu au mate kare amu mak misa ya au de pita do pai ke ko dia lehan no telefone dan la misa kare ka pai ne la ya pai Miguel mohit au cumpre ono itu nya e fua o misa baita au senti imi barak ida ne tanpa pai Miguel ni de dominya Karik Morisia mundu halo halo ke rumah naksalak nudar ema lases husi sala. Mai be precisa reza nune na iha lalehan bele perdua no simu iha kadunan santo. Emerenciana Pinto STL News.